kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. Kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على لا إله إلا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وبذل وصاحب في الدار والغار بلا مرى، وعلى عمر الذي ولى الشيطان من هيبته وهرب، من غس كسرى وقيصر بالريق وما ونى، وعلى عثمان مجهد جيش العسرة زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى علي أثر السرى، وعلى علي أسد السرى ما فل سيف سجاعته قط وما نبى، وعلى جميع الآل والأصحاب ما تعاقب صبح ومساء. إخوة الكرام، الحمد لله الذي قدمنا على الناس وسقانا من القرآن على نبينا أفضل نبي رعى وساس، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وقال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. إخوة الكرام المسلمون الموحدون، فرسولنا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه كان خير مثال وخير قدوة لنا في جميع المجالات، فهو شخصية يتصف بجميع الصفات، صفات الكرم والهداية والتقى والسياسة والحنكة والقيادة في جميع المجالات، فترك لنا أصحابه فكل واحد منهم يحمل تلك الصفات الحميدة الذي تعلموه من هذا الحبيب النبي العظيم. فأبو بكر الصديق كان خير قدوة لنا فيما يتعلق بالثبات والعزيمة والصبر والمثابرة، وعمر يتصف بصفات الشجاعة والسياسة، فكان رجلا سياسيا في الدرجة الأولى. وفيما يتعلق بالبذل والإنفاق ترك هذا المثال في عثمان بن عفان لكي نقتدي به في تلك المجالات. وعلى علي الذي يتصف بصفات الشجاعة والفداء والتضحية في سبيل هذا الدين. وكذلك بقية الصحابة فكانوا لنا خير قدوة نقتدي بهم في جميع المجالات. ولكننا اليوم في هذا المقام العظيم، في هذا المكان المبارك، وفي هذا اليوم المبارك سنأخذ مثلا واحدا من هذه الأمثلة العظيمة التي
تربت تحت قيادة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ونرجع إلى لغة الأم لنقرب المفهوم إلى الأذهان، فاسمحوا لي أن أتحول إلى لغة الأم. إخوة الكرام، مسيب بيبه أن يتي الله سبحانه وتعالى إن جولي إدو نلا مكو أمو أنندا أصبني أمو ودني أمو ننتي نرقل هدن تر الله سبحانه وتعالى يومو بندري إنغن مكو إكا الجنة إكا مقام جتوودي نياندوني نكو ولا سنا نكو مكو أهوت نرى أبو بكر الصديق مع أنندا جوني أم بيد مثال كتابتال إكان غندينال إنو نه بيجي دي فوق مجي sabu oɗo o nafki fi kaɗo dina ha Allah subhanahu wa ta'ala noddika ka hanno ka deftere makko o wi'imo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. o jonnen Umar mo annanɗa iblis shaytan ɓe hawratano laawol sabu mirim makko on ka cuucal e ka tabital e ka jogogol décision e ka jogogol planji politique ko kanko pirte misal e gonɗon sengo kanko Umar. Uthman o jonni e misal ngal annanɗa ko misal yonungal ñemmintingol telemma ka bangal nafkugol e ka jonnugol kaɗo diina maka makka e ka bangal needi e ka bangal jikku ha tawi annabijo men ko Muhammad jomminemo sonɗi ɓiɓɓe mum ɗiɗo. oɗo neɗɗo no duwa ndaarede sira makko moƴƴo musidɓe yiɓɓe. annabijo jomminta ɓiɗɗo mum neɗɗo mo annanɗa wala place, neɗɗo manɗo wala valeur, hay hat wata wonde. idan hande ɗen yewta fi o sahsiya ɗo e seeɗa e sira ko oɗo neɗɗo waɗi e fi kaɗo diina musidɓe yiɓɓe. Usman ibn Affan mo annanɗa o jibinama atalde jibinede ne laaɗo duuɓi 10 o jibina e nokku wiyeteɗo Taif jeyaɗo hande e leydi mamlakatul arabi saudiya. musidɓe yiɓɓe oɗo neɗɗo ko Abubakar Siddiq woni sabu naatugol mo diina islam. Abubakar Siddiq woni sabu naatugol jeego e 10 ɓe weltiraɓe ngal janna. oɗo sahsiya Allah fewnimo e kaɗo diina tawi o meeɗa sujjande sanamu, o meeɗa yarde beere, o meeɗa wadde pankariji jahiliya ko andira ko fewnu jahiliya. wala zana wala shariba alhamra wala sajada li sanamin qat. musidɓe yiɓɓe oɗo ko zaman nelaɗo fokkitino yaltugol waɗugol jihad. tawi on tuma sattene no woodi sara no ɓitti moƴƴa jawdi ala yimɓe nonde ɓittere e fewno ɓurɗo sattude kadi ka yaltugol woni fewndo ngulendi. sabu Allah ko saddani ari ko ɗum o jarriboto o adda satteɗo o jarribo o tasko jiya e makko ɓen ko hombo wallatamo e fewndo ko ɓittere waɗi. nelaɗo landi kala goto o muɗum addi ko honno ko wawi kon fi ndeɗo fi oɗo programme. musidɓe yiɓɓe Abubakar Siddiq waɗi ko mum kon, Umar waɗi ko mum kon, Uthman o addi jawdi hewndi ko wiyete kon dinar o saaki ka suudu nelaɗo ɗum ko hedde million ji. nelaɗo moɓi ndiɗo jawdi hiɓe weltani Uthman, ɓe welti ha ɓe inni ma darra Uthmanu ma faala ba'da al-yawm. Uthman wata wadde hay hunde kono lorramo ka diina e ka cellal e ka aduna e ka lahara ɓawo nde ɗo ñalande. Uthman wata wadde hay hunde kono bonnata ɗum ɗo sabu weltare nelaɗo kono ɓe weltinimo kon e nde ɗo nafkande ko nafke kanko Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. idan o jamma o wiya ndeññane mujahizu jaysil usra, kanko woni préparuɗo kunu sattirangu ngun. o finance ɗon kadi fi pucci kono yimɓe waɗɗo e gelowɗe. idan ɗum ɗo ko piide misal ka sacrifiegol e kun jawkun kun Allah okkimo ma ɗum wiyen ndi jonel okkimo fi kaɗo diina Allah subhanahu wa ta'ala. tawi ko piide misal molnangal nelaɗo men gon feƴƴini salawatu rabbi salamu alayhi ka zamanu Uthman ka zamanu honno amir al mu'minin Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. oɗo khalifa arano ka zamanu makko kadi
régime seeɗa tun fi gañeɗen tan on musidɓe yiɓɓe ka zamanu makko maja a heɓi heege ari e saara nden ñaameteeji manki ɓittere waɗi yimɓe ɓe maapi tawi maakiti saɗi e saara nden yimɓe tampi heege yimɓe soñji haa ɓe yehi ka abubakir siddiq ɓe wi khalifat rasulillah haray toro nden ala ɓittere waɗi yimɓe soñjike ndiyan ala e saajude heege waɗi mumteji ɗin maayi abubakir siddiq o waɗi ko lanɗo ko hoorejo waɗata kon daiman ko ya waɗu bas amal ka ya jonnu yimɓe ma ɓen tamaw e courage fi ha ɓe wawa deƴude ɓe wawa tenude soñja ko ɓe wondi kon wata waɗi jonnu goɗɗo hanno wata taƴi goɗɗo hay hunde o wi miɗo tañƴini nde Allah ittante nde ɗo ɓittere ko ɓooya nam wata taƴi goɗɗo taminmo daiman o waɗa kadi feere no o yaltira e soñja ko woni kon kiikiiɗe humpita wondema dey awa haray honno langawol setewol Ousmane ngol naate Madina bimbi ngol ɗo setewol ɓe andi kongol honno kongol jogino kon ngol jogi hari ñaameteeji e nebbe e ɓira e kala ko yimɓe hatoji immorde e ñaameteeji humpita ɗum tun jama on welti inni alhamdulillah ɓe Allah jaabiri du'a o khalifa on bimbi ɓe weeti ɗiɗo gelowɗi rondinaɗi ñaameteeji e kala ko hato jina kon naate nder Madina allahu akbar yimɓe welti commerçant ɓe fof maɓɓe ɓe moɓodiri ɓe waɗi plan ɓe moɓodiri ɓe nenen kadi mayin hollen doole men ɗen ndaren commerçant ɓe maɗen kono ɓolno doole ɓe mayin hollen doole men ɗen enen kadi ɓe yide khalifa on ɓe yide Ousmane grand commerçant on ɓe wimo haray min ari fi makiti on ya yeeytu men mo mi yeemo jeeyaɓe Allah ɓen ɓe yalta e tampere Ousmane wi probléme ala no newi ha kon julaɓe comme julajo aha ko jel waɗan ɗollan e wi min ɓe wi min waɗanima kala gotum en ɓe wi ha o wi mi yoɓama ko ɓuri ɗum o wi min ɓeydinima ɗiɗi o wi mi yoɓama ko ɓuri ɗum kori on daare kori o wi ɓe wi mi waɗanima tati o wi mi yoɓama ɓuri ɗum o wi mi waɗani on nayyi ɓe wi mi waɗanima nayyi o wi mi yoɓama ɓuri ɗum o wi amen ɓeydanima joyi o wi onon fuɗɗake taw ha joni o wi min mi waɗanama ɓuri ɗum ɗo mi yoɓama ɓuri ɗum on tuma commerçant ɓen jooɗiti ɓe darti hoore maɓɓe ɓe tawi ko kamɓe commerçant e Madina men tu wonɗo e wi ko hombo commerçant jo jogiiɗo doole ɓurɗo men jogade doole e nder Madina hande menen ɓuri ɓenen menen ɗo ala ko mbowma yoɓde ɓuri komi yoɓma ɗo kon ɗum to ɗum ɗon ala e ngeygu taw systéme o ɗo ya yeytumen 60 yemin sowtiri e ma yemin sowtiri e junngo ma temedere min sowda e junngo ma temedere mi yeytira 60 ko hombo commerçant jo suusi ɗum min sowdira temedere mi yeyta 60 commerçant jo watta ɗum joni noon men mi waɗanima ɗum ɗo Ousmane ko hombo commerçant jo jogiiɗon ɗon doole ma waɗo wadde ɗum ɗon o wi ko rabbu samawati wal ard mi yeeyondirino e Allah o wi Allah yoɓino lan kala gotum sappo hombo waɗande lan ɗum ɗum gotum kala dinar goto walla dinar sappo hombo wawde ɗum ɗon e mum ɓe wi ala o wi Allah wi ilan sappo gotum kala bi asri amthaliha kala goto waylan sappo no muɗum ɗo wawi ɗum ɓe wi mi wawata o wi ala haray ko seede moɗon e yimɓe Madina yo khalifat rasulillah haray ko seede musidɓe julɓe fof ko seede ɗiɗo gelowɗi 700 e ko ɗi jogii ko fof e ñaameteeji e kanji tigi hoore majji mi waɗiɗi fi sabilillah senitande yimɓe Madina ɓen ɓe yalto e heege tawi ko piide misal molnangal wonande oɗo khalifa telema ko banggal andugol Allah anda ko jungo makko ɗaɓɓa ɗum ɗon tana ɗaɓɓugol hay goto hay hunde wona ɗaɓɓugol inde o wi ɗum ɗo mi waɗi ɗum ɗo fi Allah sentane jama julɓen ɓe ñaama ɓe way heege ɓe way soñdia
sen ndaaro qissa ɗo mi anna en hawta Ousmane e ko waɗi ɗo kon esen hawta commerçant ɓe ɓen arɓe soddugol temedere ɓe yeyta 60 mi anda ho maɓɓe hawta ɗen mi anda ho maɓɓe hawta ɗen ngalɗen e muɗum si en ngalɗa e Ousmane o ɗo waɗiɗo ɗum ɗo yeyodire Allah esen hawta commerçant men argol sooda perdi fiyo weltin Allah welna jeeya makko ɓe manda mo hawata ɗen tawi ko hadas molnaɗo musidɓe yiɓɓe nde jangiten ɗum ɗo wonana en darsu molanaɗo anden wondema walal akhiratu khayrun laka min al ula laakhara ɓuri moƴƴandema aduna o ɓeɗo teɓe ɗaɓɓini aduna maɓɓe on laakhara aqulu ma tasma'un wa astaghfiru lakum wa sabina ghafurur rahim الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوة الكرام أيها المسلمون الموحدون مسيبي كقصة عثمان دو الله تودون وذلك دفتر ما كنت تدونه إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Allah o yeɓata golle kala moƴƴinɗo ko gandal, kala moƴƴinɗo ko jawdi, kala moƴƴinɗo ko laamu, kala moƴƴinɗo kala ko ardude, kala ko sengo ngo woniri, Allah ƴetti gandu wonnimo o yeɓata golle maɗen. seede muɗum o Ousmane ɗo o yeɓali golle makko ɗen, o acci ɗum ɗo fi ene wonu ɓe wuurde o zaman ɗo yen seede ko o accani kon Ousmane. tawɗon o daali kanko to ɗum o daali inna nahnu nuhyi lmawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu cheyin ahsaynahu fi imamin mubin. kanko to ɗon daali kanko wontata maɓɓen o arda ko ɓe acci kon e kala ko ɓe wanno kon immata ko aduna ɗo o acca ɗum ɗum yownu batte. sa moƴƴini o acci batte ma on o holli en kan noon batte kadi yimɓe ɓe kadi bonnoɓe kadi ko honto o rewni ɓe ko honto o rewdi e maɓɓe. Firawna ko khayru mithal e ko waytatono noon. Ousmane ibn Affan ha hande ko kanko tu woni milliardaire jo mo annanɗa batte jawdi makko ni ha hande no wurdude e muɗum. fe hande en heeɓi ɗo duuɓi wulure e duuɓi 40 e duuɓi 90 duuɓi wulure e duuɓi 400 e 94 capanɗe 1447 sana hijri. ha hande jawdi makko no seeda mo jogi 5 étoile ka binde suudu Kaaba ɓe Allah newnoyi waɗi ziyara suudu Kaaba num no gasa ɓe sappinama hôtel mo annanɗa koye inde Ousmane ibn Affan o winda sabu jawdi makko no Allah waɗno sabu yonnine e hande hewta ɗo hande ha hande hindi gollitirede hindi waɗede e ɗiɗo mashruuji ɗi annanɗa ko mashruuji fi wallugol e kala yimɓe ɓen. musidɓe yiɓɓe Allah barkina jawdi ni sowoni ndi waɗama ka Allah yiɗi o yalli, ndi waɗama ndi finansama ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi o yalli ɗon. hiɗen wadde batte kala nokko wonɗen, kala leydi yahuɗa wiyete machallah fule Fuuta ɓe hiɓe waɗi ɗum ɗo, hiɓe waɗi ɗum ɗo, hiɓe waɗi ɗum ɗo. falila alhamdu wal minna fa hadha al makan khayru mithalin liltadhiya wal infaq fi sabilillah. e walla ɓeydu walla ɓene suguɗi no keeli o heɓnana sugu ɗum. wa kadhalika fi Guinea Bissau o fi Sénégal o fi Conakry o fi Amérique o fi kulli makka o fi hatta fi Espagne machallah barakallahu fiha li amwal wa aanana ala al infaq wal badl fi sabilillah. ikhwata al kiram hino jeeya e nafooreji nafkugol fi kaɗo dina Allah ɗum ɗo no laɓɓina wonkin bani adama kan e kala ko wiyete kon konnago e ngaygu e gañanendi ɗum no jeeya e muɗum. al infaq fi sabilillah yuzakki nafsa wa yutahhiru ash-shuh wal bukhl. sabu ɗum ɗo laɓɓina e wonkinkin to ɗon daali waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika muflihun. kala wo dandaɗo gudda wonkin munkin o dandama gudda hare o jeeyama e ɓe malaɓe. idan sa tawi Allah subhanahu wa ta'ala on arsikima tawiɗa jogui ko wiyete kon raghba lerɗugol ka nafkalngol fi kadina Allah e hanndu heeɓi malore monanade. heno jeeya e nafooreji
dépensugol nafka fi kaɗo dina Allah e fi wallugol julɓen heno jeeya naforiji muɗum no sabimbina barki ka jawdi e moƴƴereji e hiwgol neɗɗon e kala boneji e nawnareji ɗi annanɗa ɗiɗo ko panka nawnareji hulɓiniɗi e accident ji hulɓiniɗi no jeeya e mawɗum sugudiɗo jawdi tawa an mo Allah asiki jawdi ndin tawa sa Allah hikkinima yeeso a acci ɓiɓɓe ɓen ɓe reway laawol ndin ɗon jawdi wona jawdi moƴƴirori tawana bonnori ko jelu e jooma jawle waali maayi ɓe acca ɓiɓɓen e dow piiro e konnagu sabu jawdi ndin ndi accanaka barki sabu jawdi ndi ɗi ɗaɓɓanonoka barki ma jawdi ndi tawdinaada e neɗɗon e fitnaji e muskilaji da'iman wa abada haray nafkugol ngol dépensa hino danda neɗɗon hiwa mo hiwa ɓeygude makko nden so feƴƴi immordi ɗo pankari immordi ɗo muskilaji hino jeeya e moƴƴereji ndiɗe nafgol e ndiɗo jawdi ɗum ɗon hino walla neɗɗon o heɓa wonanomo montirɗum bakkatu aduna e lahara isan ɗum ɗo ko seeɗa immorde e naforeji nafgol e fi kaɗo dina Allah wallito julɓe Allah ɓen nafka kala ko wiyete kon ɗum sabu ɗen andi musidɓe yiɓɓe kala muɗum ngo neɗɗon dépense neɗɗon o lantete ñanemal qiyama ko honto nafkuɗa honto heɓɗa ndiɗo jawɗi e ko honto dépense ɗani haray no hulɓini nde neɗɗon lande ko honto dépense jawdi makko ndin tawa o wawata wiide mi dépensidi fi lawol Allah mi dépensidi fi juulire mi dépensidi fi fawtokolel hima mi dépensidi fi ɗum ɗo tawa o heɓali ɗum ɗon haray neɗɗon yo eto tawa so landoyama ɗum ɗon tawa no woodi ko fakkitoro o wiya ha mi dépensidi fi lawol magol sabu neɗɗo maki lan tazula qadama abdin hatta usal arba an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa ha o lande e ɗen ɗon lande nayyi jawdi makko nin ko honto heɓi ndi e ko honto dépense ndi aqul ma tasma'un wa astaghfiru lakum wa astaghfiru rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولا تامرنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين اللهم اجعل هذا البلد امنا اللهم اجعل غامبيا بلدا امنا ومطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد اللهم انصرنا في فلسطين اللهم انصرنا يا رب العالمين اللهم انصرنا في فلسطين وفي غزة خاصة وفي غزة خاصة وفي غزة خاصة اللهم عجل بنصرك يا رب العالمين اللهم عجل بنصرك يا رب العالمين اللهم انصر نصر المقتدر اللهم فتت دولة الاحتلال اللهم فتتهم ودمرهم اللهم لا ترفع لهم غاية ولا تصل لهم غاية يا رب العالمين إنك لكل شيء قدير وكل من تواطأ معهم وخذل إخوانهم اللهم اخذل في الدنيا الآخرة اللهم اخذل في الدنيا الآخرة اللهم أرنا هذا النصر اللهم أرنا هذا النصر في حياتنا قبل مماتنا رب العالمين إنك ولي ذلك القادر عليه قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله mini on salminagol islam yo jam e kisi e won e moɗon ha ñande dargal ngal dari yo allahu tedduɗo mawɗo on waɗo oɗo kutuba waaju wonande en enen ɗo fou e ɓe mawɓe men iwruɓe Dakar hewti ɗo yo allahu lanɗo on kafoy en enen e maɓɓe e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko aljannatul firdaus l ala haray hoore délégation amen on ko docteur Aboubacar Diallo docteur Aboubacar Diallo himo windi livre ɓe innamo fon Babylone to Fouta Diallo yani ko ya andu histoire ma on goto wan windata histoire ma on o windamo honno o hanirino ko an andi ko honno wawɗa winda no wawɗa no yimɓe ɓen anda ko a teddinteɗo ma ko a yaweteɗo ko innete docteur Aboubacar Diallo aray meɗen wondi ɗo e musidɗo meɗen gorko wakkiliɗo moƴƴa ɓe innamo Tidjane la puissance suka meɗen joɗorɗo Amérique himo gollude golle molanaɗe wonandema communauté on wona fi Guinée tun ko aduna Allah on fof no heɓude nafoore makko
hiɗen wondi ga e musidɗo meɗen wakkiliɗo molana ɗum inni wota ko muusi heɓu pullo e nder hoore leydi ndin ɓe innamo Habibou Diallo oɗo kay ko Amérique o woni aray noon oɗo mi wowla e golle ɗe o jokki ɗen seedinan gol on wonayo goto wonu lo'uɗo ha goɗɗo mema yimɓe ma ɓen wakkilo nde ɓe yewti ɗo fi Aboubacry Siddiq ma Oumar ma Ousmane ma Ali wallahi mi andi to ɗo suka mi andi yes hani no wodi ɓiɓɓe worɓe wonɓe jindude e hoore leydi ndi oɗo ko militaire jo américain haray iwdi ndin ko Fouta haray oɗo kadi ko musidɗo men wakkiliɗo Habibou Diallo haray hiɗen wondi ga e musidɗo meɗen oɗo kadi ko France iwri oɗo kadi o humpiti fi tum ɓay histoire pullo no wowlede o inni min kay mi yoɓay biye mi yaha mi tawe ɗon oɗon indene Idriss Diallo oɗo kadi woya daro ɓe yiyama oɗo kadi ko yoɓuɗo biye France o ari en tawde ɗum ɗo ɓay men wi'i ko Gambi men ɓuri hoolade yimɓe wakkiliɓe tedduɓe daraniɓe dina kam ɓay min miɗo andi ko honɗum feƴƴi Gambi mi arino Gambi mi jaɓɓa ko molana haray si iwi ɗon hiɗen mari Alpha Ahmadou Diallo ko oɗo woni président gorko suusa e debbo hoolo e nder leydi La Guinée kankadi o inni ma o ara o tawde e meɗen ɗo hiɗen mari Missa Sow oɗo ko e leydi Mamoud ndin kaɓe innata ɗon Bulliwel kankadi o humpiti ko wonɗo janngude ka université Dakar himo wakkili toon o humpiti fi oɗo délégation o inni kankadi ma o ara o tawe ɗo haray hino mo filmude ɗo e woɓɓe goo meɗen wondi kadi e sonnajo goto ɓe innamo Adama Bari on ɗon no ɓaawo e woɓɓe goo hara momi noddali inde nden woodi taw sikku mi amu noddugol ma mi tewi haray délégation jiɗi nawigol ko pays goto haray min ko paykum mon kun Ousmane Ty Diallo iwruɗo e leydi Liberia haray mi weltike ko mi yiɓe ɗo karmokoɓe kon haray ko du'a uji maɓɓe jaabi min yeehi e leydi ndi tawɗa pelleti sa juuli a nokkay ka juuluɗa ɗon min wawi dartade daro ha e ministére créé ta on ɗon ko ministére islam tawi kay ko enen wawata adade savugol e on ɗon ministry haray miɗo welti ko molana ko du'a uji ɓeɗo wawi men suusinde yawɗe e ɗen leyɗe ɓaleje daro wi'a ko matum saffaji 3 4 heɓo ka paale tata en juulay toon waɓutuji ɗin haray ko miɗo welti hande ko mi yiɓe ɗo ko miɗo daro wona ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko min woni Aboubacar Diallo e paykum mon wonɗo hoore o délégation ɗo ɗen argol humpita jama on wano ɓe makiri noon e fiitari ka Fouta Diallo on. Assalamu aleykum taala wa barakatuh haray ko Amadou Tidiane Sow mo inde mum andira Tidiane la puissance haray ko o programme ɗo addi men ɗo so min wi ha Amérique min ari Gambia ɗo ko tawde fingol leñol wona ko fanɗi goɗɗo leñol mango wota hawkitirgol ɓaawo wota ndaaru fiyo ɗo no jokki politique oɗa ko julajo oɗa ko kramokojo oɗa ko boulanger inna fi leñol ma si wolama tawitata donc hande ko wonden ɗo jondidiren juuɗe ɓurte wallidirde. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh siɓɓe yiɓɓe haray ko mi wiyete Habibou Diallo tataralan sarvude ka US military nder Amérique haray no wowiri noon sayiji ɗin fof mi yetto jama men on kala faalaɗo nadde ka military Amérique ɗo no waylan contactude si henda hakkillan no wawi contactude Tidiane so ko hewtini men ɗo tigi tigi on ko ɓaɓe ɗen yewta e Qur'an o atasimu bi hablillahi wala tafarragu en fof ko en julɓe ko en andiraɓe yanjugol dina haray ko jokkere en ɗanduni ko hewtini men ɗo haray ɗe andi kadi no jeeyaɓe wi wa minal iman an yuhibbul watan no jeeya e gomɗinal nde goɗɗo yiɗata iwdi makko saare makko village makko ha ko men yeeyo ko ɓe men arta men tawtaw men toro on duwa ara men to on duwa inchallah wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray ko min Diallo Alpha Mouhamadou président dental gorko Sousey sonnajo holo Guinée Conakry haray min hewti hiwragol o nga semmingol docteur Boubacar Diallo fii koko ɓe windane histoire Fouta Diallo ɗo haray min hewriki on assalamu aleykum wa rahmatullahi.
joni nam bisimillah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Bolonɗa on e dental ngal fof salminama. Hiɗe yaafino kadi ko tarduɗen hannde e juma on sabu ko 1h30 wowa juulede ko sabu ɓe délégation ɓe ɗo ɗen tardini haɗa hiɗe yaafo tardugal ngal fi Allah fi sabilillahi fof muɗum. Awa ko hollugol on kadi haɗa o livre mo ɓe windi fi ɓantugol fi affaire pullo ko hannde ɓe haldi waɗugol mo lonche kaani fin ɗo ɗen no woɗɗo théâtre wonɗo salle jano wonɗo telen ka juulirde Mouhamed Dia darniɗa ko ɗon yewtota fino ɗumannoro haray ko e gila e 3 heures ɗo ɗen udditete film ɗum kala ma hettiɗo haɗa hiɗen tori en hewton en sembinen ɓe sabu ko leñol meɗen ko fi meɗen kadi windana haray no ɓuri labede so tawi yeehi toon e yoɓata e fusfi natugol kono sen naati ɓe sifanike en ɓe jogui livre ji ɗi hiɓe addori fi yeeygol ɗi ɗi seera kadi ko fimo be wawa heɓe no winda e anglais e français fof muɗum so tawi woni haray jama on hettike no tora fi Allah tawaygol sembinen ɓe muɗum allahuma salli ala muhammad salli may kon maslan délégation oustaz Fayra Ba haray ɗen andi ko addi ɓeɗo ko programme joguiɗen faɓɓi janggo Albir Islamic School Sinju Sori 14 graduation ceremony haray meɗen invita on kadi no arduɗon ɗo ni meɗen yiiɗi tawde ɗen e on ɗon programme kadi faɓɓi janggo ko Albir Islamic School gila e ala jenge délégation men o haray ɓeɗo mawɓe haray ko ɓe yiyani ɓe kono mo nanani inde maɓɓe haray no fandi docteur Mouhammad Tahir Diallo e docteur Mouhammad Ba e masalan gañiɓe ɓen e nder Saudi hikka docteur Boubacar Ba e oustaz Mouhammad Sharif Diallo e min wonɗo e wolde ɗo on kañumma e oustaz Ahmad Ba ɗo e woɓɓe goo kadi e woɓɓe goo rewɓe ɗon e oustaz Ahmad Julde Allah hinno feƴƴinnoɓe Angola ɓen minen ɗo fof min rewi e juuɗe ɓeeɗo haray ɓeeɗo kadi en jonnay ɓe may kon ka délégation maɓɓe ɓe wawa hiwrodirde e jama on raɓɓindinen ɓayɗen jogui programme joni 3 o'clock eyyi non bisimilla ɗon weltana ko ƴetti tan on taw gilande momen hewti on wawi pasiyantade ha foppu gayni tumbodirde ha joni ɗon ƴetti tan on yo Allah yoɓu on ko moƴƴi minen ɓe yiwɗon ɗo ko délégation ji buy fotti ɗo délégation amen on hoore lawol ngol ko ɓe mawɓe ɗo ɓe make oustaz Fayra fayda haray no woodi mo yaali ɓe hari kono no fanɗi ɓe nanali inde maɓɓe ko Sénégal ɓe jooɗi hiɓe mari toon école ɓe janni toon ɓuri duuɓi 60 e ko fawi haray hay ɓeɗo ɓe oustaz ɓe ɗo ko kamɓe janniɓe ɓe imam ɓe julnuɓen ɗo joni kadi ko kamɓe ko gueɗal ɓe maɓɓe ko kamɓe janniɓe yo Allah ko oustaz Khalid ɓeɗo ko Guinée Bissau jooɗi ɓe senoduno e gueɗal ɓe maɓɓe goo kadi oustaz Mouhammad ɓeɗo kadi ko Dakar jooɗi e oustaz Abdoullahi ɓeɗo ko Conakry jooɗi e min Mouhamadou Julde min kadi ko Conakry mi jooɗi ko digui tawtugol o événement remise ɓeɗo ko ɗum addi men goɗɗum kadi e programme ji goo bus par ce que meɗen évolude programme ji buy ka télémaka dawla ka men Conakry ton meɗen faala organise de piiji buy kadi kamen hewtiɗo Allah waɗi men tawi ɗo kadi délégation goo ko tawata men nanino inde mum tawata woni joni men tawrama ɗo kadi ɗum ɗo kadi ko weltagol buy fiyo men hawru e nde deftere windade e dow ɗengal men wawen ɓurtude faltade ko honnu woni honnu ko honnu feƴƴuno ko yo Allah taw koko wonɗen ɗaɓɓude ko wonɗen waɗude hara koko nafoyta en kon ñande janggo inchallah haray mi ƴetta e micro mi jonna oustaz Fayra haray ɗon andi remise on ko e dimanche le 20 wiya haray ɓe hewtoyay toon ko kamɓe waɗa paare on kadi donc haray on fopp hiɗon invita toon mi jonnayɓe micro on ɓe raɓɓindino seeɗa ɓe yewta on ko ɓuuri e raɓɓude de assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله أما بعد haray musidɓe mi salmini o yo alnade aljandanda yiyete amin miɗo inne fayida bun ahmadou bahila jeeya e hoɗono inne lumara dunkire kule dara pita e reyniya konakiri ayde kokulo mi jibina ko 1942 le 31 juillet 42 mi ari sénégal ɗo heede 58 on mi jangi sénégal ɗo tawi noon miɗo nana baaɓe anna maka wonɗo ɗaɓɓe gandal mi jangi sénégal Jumaa tillel ko école waɗa nder ɗon ɗe ko 1947 mi jangi ɗon e juuɗe alaji mamadou ba jowol sennoɓe seppi seeni makkatal mukarrama 1928 après mi jangi sénégal ɗon ha mi sosi école an on ñande laaminoɗo ɗo on jibina o laaminoɗo ɗo folla on ko ñande 6 mois de juin 1966 sosi école an on mi won toon mi jangini ha alhamdulillah bil alamin mi heeɓiɓe mi neɗi mi jangini waɗi doctorat heeɓi ke nogay e jowo defte waɗi hono ko an lan jogui 49 e jeeɗɗo wonɓe amérique ɓe mi neɗi mi jangini atti wadde toon radio ko mouhamadou ali bo mouhamadou ceerno diallo moudou ba timmi madina pitano inne kalimatullah hiyalullah c'est parole de Dieu ko en français lan jogui ɓe Guinée Bissau wonɓe California goɗɗo no windi deftere mo tuubini tuuba koɓe guluji ɗiɗo wa deftere nde e juuɗan depuis 2001 ɗum noon haray si ɗum yawti mi anda si ɗum andi ko ono homɓe ni mbiɗa andi on anda sabu go'o ko enen innitira leydi amérique ndin ko bambaraɓe laami fulɓe duuɓi 3 Mali wiyeteno ko Soudan Mali e Soudan e Égypte be heɓon tarikaji ɗin andon fulɓe immi haɓede maɓɓe ha guerre on gasi ka wiyete Tumbuktu ati o laamaɗo mo wiyete ko Amiru mo yette ka o wi leydi ndin mi sansi inde mayɗi mi wi ndi Mali Pular ndi Mali iwata ndi Mali on tuma noon o wi daranelan ko woni ɓawa o baharu ɗo metarine mana oɗo baharu hirnaguejo on o wi numoɓe woni lawɓe sa nani wiyama lawɓe kadi ko guiɗa annabi Nuhu lese laaɗe lesa o wi yaha e ndaaru koni ɓawa baharu yaha ɓe ndaaroy ko ɓawa baharu tawi toon enjeme ɓe tuubini ɓe naadu islamu woni ɗon ha ñande nogay e 19 dimanche mois de janvier 1491 ruwayon français on wara 16 on français yaltimana e ruwayon woni ɗon ha 1492 Osco Columbus al Hispanie ɓe Europe waɗi mana 100 000 européen ɓe cikkoye Amérique ɓe tawi toon ɓaleɓe tuubini en jeɓe ɓen wi ley ndin jon noon ɓaati ɗum hewte gasi ɓe ad délégation ɓe inni lanɗo mi intirima leydi Amérique mi yindi America iwata ñande America après on tuma ɓe yahi ɓe jippo e Washington woni hoore e mana ko George Washington ɓe inni waɗen ɗo maison wiyen ça c'est maison pour les boulanges c'est pas pour les noirs maison on waɗa maison boulange on noon ata laaminede toon joni noon wiya interdit ɓalejo wola inde laamu ngu meɗen ngun noon ka meɗen ka aljanna Guinée no yarni ko calli 100 wuuri ndiyam men ɗan ko calli 100 wuuri ndiyam men ɗan kaɗa yano ɗi waloy kay maɓɓe leyɗe ɗi no intira cango men ngol jaali bawol no inne Niger e Nigéria on nani onon ɓeɗen faɓede ka joni mi laɓita min raɓɓinanade kono ɓe mi irta on irta on ɓuuri ko irɗon kon ka ko on worɓe ko leƴƴel won tan waɗi defte mi haaɗi ɗon noon leydi intirama in min intirma leydi mana Amiru ka ndi iwata yomal qiyamati hamde ɓe yeyto 1492 ha joni ko noon ndi wiya noon ɓalejo interdit wota ton koko ɓata on tuubini en jeɓe taw ɓen gaaɓen won ɗon ha e mois de année 2008
Alhusainu ko siwtaɗo sirma man ko Alhasana Alhusain Alhasana ko jangi ko Malaysia jogi defte mum la jogi ko Malaysia mi yili kadi alhamdulillah rabbil alamin après o jon noon o wi mo faala laamu o laamaki Amérique du 8 ans o alhamdulillah yo Allah jeyni ɓuri ko jeyni e leydi ndin ko kamu ɗo wone worɓe o ko gorko ni o libéré woni ka oto yew somoɗa feeñu ko wonɗo ƴawe dow ɗaɓɓon innon ko ono jeyni leydi on nani ko waala on ka wakkile bien couragé on nani ɗum noon miɗo inna yon wakkilo wiyon ko mayde walla gandanga walla keɓal jawdi ka assalamu aleykum rahmatullah barakatu acce yaɗela ko addimi ɗo ko o bobo Mama Saliou Kabele Pita addimi ko kanko atti arde o woɗa ɗo e école arabe jangina jemma e ko wayno e Oustaz Amadou Bourwel on nani kay gone maɓɓe ko o atti wadde école arabe ɗo jemma jangina joni noon o naɓi 10 ɗo mawɓe maɓɓe misil maɓɓe nin kam tawimi Dakar toon o wi mo torilan du'a o fi ko jangge juuɗan kon ɗuma cardi ndi wimi awa joɗɗuma ko yeeso an ɗo waɗɗuma nde hitande e bourse ji ɗiɗi makkatamo karrama Égypte ko o alhamdulillah woni numéro 1 atti jangge ɗo islamu Allah dani aɗo ma kina dole makko mi haaɗi assalamu aleykum he onon waɗuɓe faɓete ɗe defte yo Allah ɓeydu barke ma ɓe wi'uno kon Allah barkinanami amin Allah barkinanami wiya ɗum toujours Allah barkinanami awo ɓeygu ma fof wiyon ɗum Allah barkinanami ya amin annabi Isa wi'uno rabbi waj'alni mubaraka yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayyan kana gonga si annabaɓe yaafaɓe wi ɗi duwaji ɗo enen itti sikke Iblisa ñande o wiya Iblisa o mi gayni ñande o wiya Iblisa ka suudu kaaba noon o wi o wonno duwaji 4 waɗi duwaji 4 taw wo Allah mi torike ma tami nawnu tami nawyo tami ɗano tami maayo Allah okkimo o nawnata o nawyata ɗanta ko mayata kono konngol no wonno wawgol mo no inni a'udhu billahi shaitan rajim kaala bon o wi Allah mi mara jawdi mara siɓɓe heɓa jeeɗiɗi kadi mi haaɗi ɗon assalamu aleykum rahmatullahi barakatuh onon o délégation ɗo miɗo weltani on allahumma wahdina fi man hadayta amin allahumma wahdina fi man hadayta amin allahumma wahdina fi man hadayta amin allahumma adkhilna jannata firdausi amin allahumma najjina min nari amin rabbi ij'al hadhihi al-kabira ya rabbil alamin wa abuna hadhihi dawla ghini ya rabbil alamin amin وجعلها دولة إسلامية تحكم بكلا سنة فيك رب العالمين وجعل سبب لذلك رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصله ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منا أبدا وبارك لنا في أفسنا وجعلنا أجر رب العالمين آمين اللهم ملكنا دولة أمريكا وجميع الدول الأوروبية يا رب العالمين آمين وملكنا فيها رب العالمين جميع دول أفريقيا يا رب العالمين آمين لنقدم الإسلام إلى الأمام يا رب العالمين آمين 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 وهناك في أمريكا أستاذ محمد شريف دكتور أبو بكر أيوة دكتور أبو بكر هذا ودكتور تيجان وأنت مسؤول أنت حبيبي إن شاء الله ولكن دون كوي الله بيدان يمباركني kamu do goddo ya ko laamoto en wonnama laamotode mi haadi don kam kodi jangen itte majjere mo janga hande no ani kodi jangen itte majjere mo janga hande no ani toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini